بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان إسلاما كبجمتوتا في جالتمتوتا أقالي سبحان الله والربين دين إشاتين بريكس ربين سبحانه وتعالى فلت نما ربين كينيا فلتتو أمنتي إسلاماتنا أرغت ملي namni rabbiin hin filatin amantii islaamaa tana argachuu hin dandayu. Rabbiin keenya islaamummaa bareedduu tana nuu kennuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mawduucni anarra irraa dubbadhu fedhu attaqwa. Bakka akkaan yaachiftuudha. Mawdica akkaan yaachisaa waa'ee sodaa rabbii irraan dubbadha inshaallah. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala صدى ربي واو تقوى وقادبت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا نبيك يا ربي سبحانه وتعالى نبي إساك إرجين اتق الله ربي صدى يا ربي سبحانه وتعالى أكسم ربين ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نعم نجي الراجع والرئيس درد بريفي إسن الليف sodaa akka garteena sodaattan dhaamsi warra duraatiif rabbiin dhaames ka ummata Muhammad warra boodaatiif rabbi dhaames sodaa rabbiiti jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Sodaa jechuun ulumaan islaamaa hogguu hiikan attaqwa tafsirri sodaa rabbii waa'u taqwaadha al-iimaanu bit-tanziil wal-isticdaadu lirrahiil wal-qanaa'atu bil-qaliil. sodaa rabbiiti jechuun qur'aana rabbi biraa buufame kana akka rabbi biraa buufametti itti amanuu guyyaa qiyaamaa ka itti deemnu kanaaf qophaa'u waan xiqqoo rabbi namaa kenne tanaaf xiqqoma qabdu tana amanfachuu tana jechuudha sodaa rabbii jechuun subhaanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Xaalib taqwaa jechuun namni taqwaa qaba jechuun hiikni isaa maali jechuun jennaan taqwaa namni jedhamu malla hiikni taqwaadha akka nama dachii qoree keessa miila qullaa deemuutti fakkeesse Ali ibn Abi Xaalib. Namni miila qullaa dachii qoree keessa deemu bakka laalee ejjata miilaan if eegaa if gamaa gaman allaalu jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Hoggaa waan takka dalaguu ka'e ani rabbii kiyyan sodaadha. Ani rabbii kiyyan sodaadha jechi jedhamu kun dalagaadhaan wal qabachuu qaba ibaadallah. Joggaa waa dubbannus rabbii keenya haa sodaannu. Hoggaa waa dalaynus rabbii keenya haa sodaannu. Hoggaa rafnus rabbii keenya haa sodaannu. Hoggaa kophaa teenya jirrus rabbii keenya haa sodaannu. Hoggaa nama keessa jirrullee rabbii keenya haa sodaannu subhaanahu wa ta'ala. Namni nama sodaatu wajjiin iccitii qaba. Ifirraa eega. Waan namni sodaatamu sun dhoorge ittiin dhihaatu jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Yoo min albaata dogoggoree dafee dhiifama gaafata jechuudha subhaanallah. Tanaaf obboleeyyan islaamaa إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ور ربي إساني دنيا قبتي صداتوف ملكي تجرى يا ربي سبحانه وتعالى ور جنة دبره العين سبحان الله ور ربي صداتوف ور إجا إساني ربي صدات ور الرب إساني ربي صدات ور هرك إساني ربي صدات ور ياد إساني ربي صدات ور يرو هندا صدار وانت كدلق وفوقوك وانت نكيسا والربيك يدلن سيسا تجرمو والربيك ينر رجالة تجر مالين دلق واني الرجالتون والربيك يجالة مو والربيك يا صدا جتون نمني وان صدا تتكا يرو هندا الراهرار أكستي صدا ربيك يا سبحانه وتعالى qalbii teenya tana sodaa isaatiif qulqulleessee warra sodaatee isa sodaatee guyyaa qiyaamaa jannata keessatti gartee najaabahu rabbiin haa ta'u subhaanahu wa ta'ala. Warra rabbi sodaatu qofaaf subhaanallah namni guyyaa qiyaamaa najaabahu warra rabbi sodaatu qofa jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Tanaaf inshaallah anaaf isinillee nama rabbi sodaatee rabbiin dalagaa isaanii irraa jaalatee guyyaa qiyaamaa na sodaattan jee rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam
نما دنيا تنقبت ربي صدات ربي صدا لما يرتي ولتنقبو جي رسول ربي عليه الصلاة والسلام غند لما كيستي ربي سن صدات سجي نما دنيا تنقبت ربي صدات ربي قويا قياما صدا جلا إسان باسا جتشود سبحانه وتعالى قويا علم نما غرا قرود أبي قويا علم نما دچين اتقل قلويته قويا علم نما والبقى تسان قبروني ربي سبحانه وتعالى راها قد انجتشود سبحان الله ور ربي صداته قويا قياما صدا عذاباتي في صدا فضيحة قويا سني جلابه ربي نها قد جتشادا يا دخية تنمان قبابسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.